Sisa mwendwa ngwete idhangu ya The Daily Nation nedhangu ya The Standard. Udio wedhangu ya The Standard wandikitwe licensed to extort. Na indi udio wedhangu ya The Daily Nation no wandikitwe Albay elections will change Ruto's arrivals 2027 plans. Nende ni Mauvoo idhangu ni ya The Standard ni Mauvoo makoneti amwe maenendi ala indi mena license ya ku-extort. Kana indi kuidhiwa makitumia license isu matema obisa mapolisi kwa sambesa kumakula kwe mwenende na indi udio wedhangu ya The Daily Nation wandikitwe indi undu usakwani munini ula wende we avande ya Kenya indi ukwithiwa utona kutumika takithimi ta usakwani munene ulatietelete mwakani wa 2027 udio wedhangu ya The Daily Nation pia indi uyo na Mauvoo makonete utumiwa mbesa avande ya Kenya na indi ninguthangi kuelesia undu State House yithitu ikitumia mbesa mbingi angaliko nesia mathau bya mume kwitwa ma Deaf Olympics kana indi mandola matewa ndi na indi kwituka kana ndi ya Kenya niongele ile awards kana indi medal ekumi kuyangalikoni siya championship ile inatwa iwangalikoni siya tocho na indi Mauvoo ange meidhanguni yini Mauvoo makonete undu mutavani wa mwokwitwa Michael Watenga wa kanisa wa Anglican Church indi wekie ninguthangi utabiondu wende na kwika nikenda kwikithia kana andu ala meko ya club nimewa Mauvoo na mayali ulangosio Mauvoo ange meidhanguni ya The Daily Nation ni Mauvoo makonetie kisomo na indi kuituka kuma December etuko jomwe ngina matuko 19 mwakani o uyu alimu alama CBE nimekwithiwa indi maithi refresher courses kana training nikenda with the ila kwa transition ya kuma grade 9 baka grade 10 alimu aso nimekwithiwa meyumbanetie ithangu ya kele ya The Daily Nation indi no Mauvoo makonetie kuya makongeni na indi bena enendi maende na kunena kuelesa uke wo indi kuituka na muthanani wa iyo andu asu andu kana maobisa kwa andu maindi ngalikoni sia makongeni na indi mena excavators kana la matinga maombo wa nyumba na indi meitumitwe kuikomboa nyumba so nikenda masovie mwana wa the affordable housing ila siende kwa ni silikali na indi oko ukuve vena undu kana reaction ya NND undu methiwe maikunika ni nyumba sio kuomboangwa mundu ambaye aitwa Ana Endiazi na indi twika kana nimana nengeto notice ya mithena 5 na indi Ana yasekana the 5 days kwake yi na inathela na indi asya wanaswani ya kana muthena wa chuma ni muthena wa uthumwa na indi kabinda kalona uache na lunch kwituka na uache na lunch indi nunewe disturbed nundu wa kwiwa neighbors na mawasi ama excavators mokete neighbors indi maisengai nyumbani sioka kuombo wana yu kwake anaisekana legusu no wienda na yatona kuya nundu wa kwithiwa na mububwano wa andu nimoka kuombo nyumba anauga na indi ana makolilie mamunenge ondateka kidogo aya olegusu na yeyumba nanja lakini mali yake lona ekie anosie muto wake na athi kukomwa unza peo na mundu mukongi ukwitwa Daisy Mbwira nake asia kana nutulile mutu silikali kwithiwa yende ise kindu cha muthembosu na indi asanthi ya Kenya oyu nditona kwitwa home kwake kana indi musi wa kuthumwa kwake nundu wa kwithiwa maundu la maende na balona beta musi kwake silikali anthi ya Kenya ni yukie ya omboa na indi LSSL la muno ketha mundu Raila Odinga thayo na niwona matete yake ikitha kiende yebe ungu kwitwa Doris Wavinya na indi ni kwate osino wa kuyema kuweni na indi twika kana mume wake ni wetiwe esiana ile na indi etwika kana ndana ya namba kwata ila 150,000 inatwika nesia compensation ina promise iwe ekali ama bandu bau na indi ana etwika kana no na leisie muno undu mume wake atanakwa undu wa beneficiary wa nyumba isu na indi ndane mundu unai amwithukisia ona banini na indi kwituka kana anaina siana ile nini na sikalo bunza na indi netonie ainena aise way ekito dio kuya kuoma kuweni andi yake kale kunundu ndena bandu bako ikala bawilo bi thangu ni ya katatu indi ni ya Mauvoo asuni na unengelelia mutabani wa kwitwa Michael Watenga twika kana yu indi ndeto yanga tabanya kila bandu na indi asia kuma last 2 months ethe kila weekend aithi kilabu
na inde anaise ayetete okay inena anaise kila kituma kana ke mu drive ya kwethiwa aithi kutabani obo museo kuya kilabu ni kanae Yesu okie kwobosia ala ene nai ti ala seo na nicho kitumi we mwene weki yangu asio tabanya na ithi kuya kilabu na inde kwetwika kana andu mamona mambe ya ula susu nitamewa kula nya pasta ikate kanisani ala mamwise kano mesi mayambe ya kwiwa ndoni nange inde withila ni meusenga pasta ikata na inde asya ndini wa pou kilabu atwa yasia maundu okauta kindu chambe nunenga nae ubuo wanda tika itano akaboye andu na akethukisya mathina make kana mathina mandu asu na pia ayasia nunena namo aketha imatabia maundu mamwikiyo kitumi cha kutangiwa maundu mandu kana relationship na pia maundu ma mental health na indi kuituka kana kindu kiu atwa ise nundu muno kalile ona andu mamuika na andu aingi ala methea mendete nzobi muno na mekala ku ye club society ndi umenda ikala ima judge na ikala muno imona tamatailita na icho kitumi we otiye kanisa okay ndana atia kanisa no utaba nasa lakini weekend ila andu mekuya mautanu ni wenda akanena na mo nanda majaji ya in fact onange ni menda muno ayuka amatabise mawoko club mavasu no methile thanguni ya katatu ethanguni oyo ya katatu ende bena supkem boss kana inde Supreme Council of Kenyan Muslim chairman eto chairman wa andwasu kana Islamu eto Asen Olenado na inde ainena ni waise kana nde kwitikila kubetangwa kibilani kiutake ta chairman na easia eikala bau munopyo na inde andola memubetanga memukonania na maundu ma corruption na inde kwithiwa aoniye kitheka kitwa cha Urumaland na inde kila chaetie ngusanisyo mbinge muno na kwithiwa kina mwaniko ketete mwaniko katikati wa Asilamu kindu kingi maseni kana ni wekalete muno he has overstayed chairman wa Supkem na inde kwithiwa akesiya mausakwani ange inde matwaiwe kusakwa mwene kivilonge mwe wa Supkem Mauvoo no methila ethanguni ya katatu ya the Daily Nation ethanguni ya kana inde ni Mauvoo connected the by election kanosa kwani munini inde ulatwe telete vande ya Kenya kuitwika kana outcome kana inde mausungio undu by election siku kwa baadhi ya Kenya nicho inde ni iketha tawonanio wa usakwani munene ulatwetelete 2027 na inde kutuka kana kwa na poor performance ndene wa strategic seats imwe like kuya Mbere North Malava na Kasipul constituencies na inde kutuka kana sindu isu no ito na kutuma President William Ruto akalibrate kana inde amak alliances kana indi ethiwa aibindwa uteti wake nundu wa kwithiwa enda kusinda ndeni wa 2027 elections na indi atondo ni nakwelese thangu yeletie undu usakwani usu uketha takiyo cha kana usakwani munini uketho yokwa wakana matuko 27 uketha no kiyo cha usakwani munene ula ukethiwa 2027 Mauvoo no methile thanguni ya kana na ya katano indi thanguni ya katano pia kwina utula wa utwayewe kuya ngalikoni sia magarini na indi kwitwika candidate ula wa kuya kana candidate wa kuya magarini we ena mwikiyo wakana kubikia pau ni manenete na enendi na makamana maundwala mekwenda kwika kana kwa lulandini wa constituency esu nende kutuka unlike many other by election kana ute na kwithiwa kwina by elections ingi ika wanundu wa kwithiwa maybe kunduku ula wakwatie kibele kiu ni wa betangiwe ni enendi kana kwithiwa mundu usu akuye magarini kitumi cha kwika usakwani munini nundu wa kwithiwa ula wasindete mwaka wa 2022 elections ana elections sisu nisia nullifywe nikuelesea kana siaketie ula wasakwetwe ni waleilwe ni IBC na inde kwetwika kana akwatia 11,946 votes against ula wa UDA Stanley Kenga ula wakwatia 11,925 votes na inde kwetwika nundu wa irregularities njoki tumi inde utaikale utao sakibela kiu na yuni malikile nikenda inde mambe kumanda kibela cha kiliombunge kiu
Okay, Mauvoo ma idhangu ya thanthatu indi ni Mauvoo makonete mbere by election ila indi siutukana they are mad by their tricks. Kutuka kana by elections kana campaign ila itoiwe kuyanga likoni sia mbere north indi nisi kumbeletwe ni maundu fulani kana maundu ma uteti mwingi tondo titondu bethe tene ukethia indi andu maenda okunena na the voters nikenda manangwe ivila na indi maimatabia mathina moki kitwa iwe kuunwa maundu ma uteti na indi campaign sietwa kana they are ego driven kana indi siena kwika thea kwingi muno siena arrogance kana yutwa iwe na ndai ya kutuka na sina kubinia andu kwingi they are tokenistic kana indi nila se unengwa mbesa kidogo na pia penela political vengeful kana okethila nisikitwe sikomna na uteti mwingi na makao maingi ala methi ama ikusewa maundoni ma campaign na indi kutuka kana deputy president mundu Professor Kithure Kindiki embu governor Cecily Mbarire na public service okwetwa CS Geoffrey Ruku mo mengalikoni ya kumosupport Leonard Muthende ula ni UDA candidate galikoni ya opposition vena Newton Kariuki na indi ni wa chama cha Democratic Party ena ticket wa Democratic Party na indi ena support kuma kwa Democracy for Citizens Party leader Mundui Rigathi Gachagua na pia na ukwetu kwako ni Wiper Patriotic Front boss Kalonzo Musyoka na DAP-K leader Eugene Wamalwa na indi kwa kube kisio kiucha mbere kina estimated NND ngilile okay manele 215,000 residents asu indi nimo metele toko kuna kula ngalikoni siambere tukila niliedhanguni ya muonza o Mauvoo makonetie indi by elections na indi kuitwika the last days ya by elections ile itwa iweku ya kalikoni sia Western Kenya indi kuitwika ni sia lokile na kutwika maunduma kusinda na maundu ma culture maundu ma voter bribery kana indi kunenga wa evaki ve maundu ma connect violence na indi pia be na maundu ma kuitwa ma political accusation kana ndo kwethia indi pia na maundu me ukonia uteti ukethila indi kethwa nisiama for example na indi pia ngaliko nisia Homa Bay kula kwina Kasipul parliamentary by election kuituka kanapo umesisia maundu ma connect age marital status na pia culture dominate kutoka kanabe na ula candidate wa ODM kwetwa Boyd Were ena miaka miongwele na muonza na ende andu asuma koya Homa Bay ngalikone sia Kasipul memutabia kana wene munini muno na ti he is not married unmarried kana ne munini muno na ndatwanite na ku ndatona kumatethesia kana ndatona kumatongoesia deputy governor ulo kwetwa Oyugi Magwanga akulilie niki andumeo mutabia usu kana niki andumeo muwete about age yake kwa mwana munini na ndatwanite lo kwenda kutongosia na inde masia kana leadership requires someone who has family he heads okay we ayetete ICA we ni muume wa widows kana aka onde indi ala meko ya Kasipula au memometiwe na indi pia asia leadership is not about age but ideas kana indi leadership ti about miaka kana kadha mundu no utwanite indi ni kwethiwa ena ideas sia kutongwesia andwala mamunenga kura to ithanguni oyu ya monza indi bio na Mauvoo makonete kisomo na indi kuitwika ono lani na kuelesea kana 30,000 CB teachers ende na utabia kuma ituko yemwe ya December mpaka matuko miongo 19 o mwezi wa December mekwatu wa kuthi refresher training nikenda ende medwe mayumba niwa nundo nitisibe la transition ya kuma grade 8 mpaka grade 10 and also nimedha maithi training nikenda withe na bie kana na bebe thupyu ende kwitha mayeka maisomethia class cha grade 10 mabwasuma ithanguni ya muonza ithanguni ya na kwa kube ende ni President William Ruto ni ukathiye Devki Steel Project ila yende kuya ngalikoni sia Tororo
Uganda nende we second ni milestone ila etumie ende region ya East Africa yethiwa etona kwithia ina industrialization kana kwitha bena ibanda bingi cia wia ni yetie job creation ya tuma ende bethiwa bena mawia kwi andu asuma East Africa na pia kwitha yena investment ya cross border within East African community Mauvoo asu no methila ithanguni ya kenda tusise katuni nayo kethangu ye ya the Daily Nation katuni kethangu ya the Daily Nation kasoletwe numba imwe na kiala ngalikoni yanza kikaandikwa Gazette rebranding sanitizer. Okay, enomba yena bandu bakulikilila na bandu bakumelila malikite okay ndizimetete nyao bena scandals bena katuni kasoletwe kakaandikwa ba mwini wako scandals na ndi ku ya mwiso kaumelete kakwete kokelete moko takasi ndo wana mundo yukila moko asinda na anengelelwe ithango yandikitwe party ticket ndio tongelela nombesu ye na pa ya red yandikitwe Gazette rebranding sanitizer. Okay, ni sanitizer palawa ileta ende sanitizer tila sia kubetanga kiko moko ile bila ya corona tya tu bake sanitizer nikenda the moko so pabe mundu ikite ena makula mayu ni muyo actually na andikirwe scandals onandeza kuoneka metho actually ona ni kwa jano ya tu siendeke sia white kidogo alikilete numbani isi andikitwe sanitizer na ku ya mwiso au malete ewa white na kanengelelwe thango yandikitwe party ticket no mundu makonetie usakwani wa bande ya Kenya kwa kube tulika nayo ethangu ya the Standard yandikitwe license to extort ende nether ndio tabia kana ende Mauvoo makonete some of the Kenyans alainde manengetwe license ya kwithia makiosa mbesa kuma kwa Kenya maitumia mabuti kendo chambe mundu wa mbe pena Masi Winja pena Edward Olang pena Nehemia Nyaga Washira pena Wycliffe Nyamanya na ende pena Tabitha Kwenya ona kameobo. Okay, ethangu ni ya keli ende no Mauvoo asu meto apena kampuni kwitwa Multiworks and Rights Enforcement Limited ende wetuka kana Winake we present ta consumer rights na protection organization lakini ende we na mundu ange maybe than ite basoletwe bisa wa mundu mwe mundu angameto uba abe mesa twene ainengeleanilia mbesa ungu na ende pia bakaande kwa individuals kanando lama konetwe ende ni wako extort mbesa kwe anende metuka tamumete farm like media no andu mathuku maawia umwena indi manengetwe ni police officers make impersonate kana indi make yosa ta government regulators nikenda ma extort business kwa extort nindi ni kwitha wibena kana kosa mbesa kwi enende illegally na indi ni kwisila business ya enende Mauvoo asu isome ithanguni ya keli ithanguni ya katatu indi kwituka kana ndi ya Kenya ni wetiwe among African crime hotspots kana indi ya Kenya ni awetwa kwithiwa yimwe wa isiila sieba Africa siithia itwa ise maundu ma crime indi kwituka the latest Africa organized crime index places ndi ya Kenya ni namba 4 thini wa continent ya Africa kwitha ikonyona maundu ma crime kana umama hii na kwituka kana ndi ya Kenya ni ya 3.6% thini wa mwana kana GDP yayo kwisila online scams. Mauvoo asu ithanguni ya katatu ithanguni ya kana ni Mauvoo makonete mwisililwe mwe ula indi wende na kwikala nthini kuyanga likoni cia Garissa nundu wa kwithiwa indi awetetwe kana ethitwe ainengane aisobia birth and death certificates. Mauvoo asu ithanguni yo ya katatu na ithanguni ya katatu pia bena mumaniwa umwe ende ni university student ula withiwe akwiye kithekani kimwe na ende tuka kana ewa Embu University na awetiwe tawaite chumwa kimwe kibetu na tuka kana ethiwe mwe wake withiwe kuya Ngirimambu village Kirinyaga East sub county tuka kana wa Jacqueline Ruguru
na ende mwi wake wethiwe wende na kuoa nthini wa farm imwe muthenani wa thanthatu. Timothy Kariuki ula wikalanga likoni su aise kana mwi wake yambe wonekanie ni ngiti na ende nundu wa kutinda ikumite nthini wa coffee plantation imwe ni maendie masisia na methia mwi wake bo Kirinyaga East Sub County Police Commander Washira Mukuha yasaya kana ukunikili no niwambe ya nikenda kumana uwo wa circumstances kana kindu kila ende kitwaye gwe nikenda mumani wa oyo akwe kwithiwa mwi wake woete. Ithanguni ya katano ni Mauvoo makonetie neck na ende wituka kana ni wende na kuthingilila strict rules kana ende meya tight kidogo nikenda mutiani kana ibinda ye ende mutiani wa form 4 wande kana maende na kwiyumbanisha kwambia kuumaka. Mauvoo ange kana Mauvoo ala maingi me ithanguni ni Mauvoo makonetie yote tina no ala taweta no so tukakunikila nayo katuni kethangu ya standard katuni kaka soleto mutumio omwe ekalite nthi na indi abwata andu ala mauasia kwa usia payambe wake bena mundu ukinite ngozi ya okay ndizi ni mbiti tiger ekalite bau yukwanzo so ukinite ni wondo gwa yumundu mwe na babe mundu wathi kwa ubwa ekalile kibila pena nzamba yebu pena kendo kegwa ambiso pena tosoba tungi tuikitwe masoa na tubiso tungi tunini alafu pia pena skull na pena some mats ila ndo mekalila tukangula na maneye ba mekalila lakini nenge siebu isoleto bau na mundusu ukwausia akwete ni matu kana akwete brush ila matu yao nako nakasia the spirits tell me that your wife cannot conceive. Okay, eya mundosu kana ma spirit kana mabeba memuyai muka wakendesa kusia ende yukatuni kauno usio osisia omane ke yange wamia o maundu makuthi kwawe kumana kana muka wake no usia lakini na spirit nazo siasia kana mukosu wa mundosu endie kwawe ndesa usia Oni kwa katuni kethangu ya the standard na ende musiaisa mwendwa mbitikilie nene ukunikili wa mathangu aya vau nundu mathani wa munthiti thati wetanesia maundu ma usakuani munini ula kwitho itwaiwa wakana matuku 27 va masako na ende ni kuyanga likoni ya mumbuni north ni metho maitutabia mama bangite kwika enenthi ata na pinde twitha twinananesia maundu amwe mathuku ala makoni wenthini wa campaign kutia andu me au meu kutiange matethayo bande ya Kenya ni kulendo kathivasane na uthocha museisa mwendwa withiwe na itunthini wa kilungu cha umuthi kulia ekulyo yaku ikonete mundu sutu kwenda kana ende usakwani wanga likone sia mumbuni north kwisila nambani yitu vatendevi ya ile 391 kana mtandaoni witu wa Facebook ni Mutongoi TV ngalikone ya YouTube ni Mutongoi TV /FM official ni na udhocha ndukathivasa nundo nitusiokethetie nitawa Caroline mweni wa Muteti.